داری دست بکی از بهم استودیو کاکوزان ام بحث ج الدار خستن آبی کنگره بکن اف کنگره چما به بشارتی هات الدار خستن بوچی باوی که اشکره و زلال کو خلق بزنه میدیا بزنه بگشتی همو بزنن کو کنگره چون کدمه که بحثابی کنگره ده هات کرن بوچی پککی قرار دا باوی که بشارتی جاری دست بکی بله گلک سپاس بۆ و تەماشاوانەی کورسات نیوزێ بێگومان پەکەکە ڕێخستنی کە ئەم بێژن ئیلێگاڵە و نەهات چیایەن کوردستانی و گەلێک قادێن دیتر خەبات و تێکۆشینە خۆ بەردەوام دەکە دکارین هۆکار و سەدەما سەرەکە مەسەلە ئەولەکاریە ئەم بێژن ji ber ku niha pekeke berdewamî rexnaviyekê dikir û digû dewletê ji me kongre dixwaze بله بێگومان بانگا ڕێبەرێمە هەیە ئەو دخوازی کوام کۆنگرە گرێ بدن لێش بۆ کۆنگرێ دوێ هەم ڕێبەرێمە بە ئاوایەکە تەکنیکی ژیت بێ یاژی بە ئاوایەکە ئەو بکار بێ بەخۆ کۆنگرێ ڕێبە بە دوێ ئەو تەبلێ ببێ و وەکی دن مەسلەی ئەو لە کاریەش بەرکو هەر ڕۆژ ئەم بێژن بردومانەیە هەر ڕۆژ باڵەفرین کەشفێ لەسەر قادێن و گەریلا تێدا سەروەرن لەوان قادات گەرێ ئەف بابەت ئەم دکارن بابەتێکە ئەولەکاری زێدەتر بنرخینی و بەحز بکەن بێگومان بابەتین سیاسیە دیتەژی لە پشتەش بەرک و جەیەکەوە کە چیایە قەندیلێ پرسێک هەیە ئەگەر وی دەمی یان بەری بڕێبە چوونە ئابی کۆنگرەی پەکەکە بە حەژێ کردبا کۆ بەلێ کۆنگرا دەبێتە لەدارخستن ببوو چووناتە ڕەوشە ئەمنینەیە گونجایبا یان بە وی شێوەی کۆ هاتیە بڕێبە چوون و لەدارخستن وی دەمی ببی ئاوایی نەدبوو بێگومان ناگەلێک تشت ئەم نکارن لەسەر بڕیاردن لێ خویایە ئەف پرۆسە نە پرۆسەیەکە ساڵێک و دوو ساڵە ji salê 2015 şûnda ku proseya em bêjin danûstandin û çareseriya ku 2013 heya 2015 dest pê kir xirab bû û dewlet qaşo hincetanî ku em bêjin PKK êriş kiriye ser çend polîsa û paşê biryar ev eşkere jî bû ku destê PKK têda nîne ev babetêk din lê piştî xirabbûna ev pêvajo divê serdema 10 salî de bi qasî agahiyên ku ketine berdest me ev prosa û ev danûstandin nêzî heft salin didome ne salek û du sal ji bilî ev heft sal ev çil zêdeyî çil salin ku Partiya Karkerên Kurdistanê têkoşînekî ya jî şerekî li dijî dewleta Tirk û li dijî dagirkeriya ku li ser Kurdistanê tê meşandin kar û xebat xwe dike yani em bêjin ev çend salekî dirêj e ku bi awayeke rasterast û ne rasterast danûstandin hem li gel dewletê hebûne û hem jî em bêjin wane li gel dewletê hatine ba hev yani dewlet nas dikin dewlet PKK nas dike PKK siyasetên dewletê nas dike ev tiştên ne îro duhiye ku rojek çêbê ber hendê bêguman hinek tişt çêbûne belkî di kongreyê de birêz Ebdullah Öcalan bi xwe bi awayeke teknîk ya jî bi deng ya bi dîmen tevlê bûbe ji ber ku PKK bi îsrar bû û rast dibêje yani rêxistinekî ku Ebdullah Öcalan bi xwe ava kiriye ew dibêjin divê Ebdullah Öcalan bi xwe têda guhartin çê baş ez ê paşî bême ser awan ser evî babetî ez tu zêdetir dê rawistîn lê ez biçûme Îstanbulê Kak Erselan eger em behez ji vî kongreyên bikin kongre bawekê bi şartî hate li darxistin û ev kongre bi rêve çû destpêkê ez dixwazim nêrîna te wekû hem parêzer hem jî çavderê siyasî li ser koma evê proseya rêveçûna evî kongrê PKK nêrîna te li ser vê yekê çi ye بله نها کنگره وشارتی هاته کرن کنگره چاوا چی بو عبدالله Öcalan beşdari ve kongreyi bu yanına yanjی ریادارین PKK کیجان beşdar bun uçı axaftin ev hemû brastî gelek mehem nayên dîtin ev mijare hemû gelek mehem nayên dîtin û hinek talî têne dîtin çima talî têne dîtin ev prose de çawa derbazû be ev prose de çawa bigehje astekî niha tişta herî mezin û tişta herî zêde tê axaftin ew e wekî mêvanê we jî berî niha got erê ew proseye proseyek nêzîkî vê berê jî hatibû kirin salên 2011 heta 15 ev prose mixabin bi awayekî gelek xerabû û
بو سدمه مرنا گلک مروان بو سدمه گلک خرابکرنا باجاران و هر وها بو سدما دارزاندنا به هزاران مروان و سیاست مداران هفتیا درباز بوی برای سری سوریا اندر چو رحمه خوده وفات کرد پروسه بری دا اوجی هبو اوجی ده هیئتا امرالی دا هبو و هفدیتن به هم ریادارین پککی را دیگرن هم جی هفدیتن به اوجالان را دیگرن پشتی کو او پروسه خراب بو تیک چو مخابن اوجی هاتا دارزاندن و سروکی پارتیا ام بیجن پارتیا هری نزیک او کردان هدف ها سلاحتین دمرتاش اوجی جبر وان هفدیتنین خواه به اوجالان را کری وان هفدیتنین به پککی را کری او پیواجویا آشتی همو فیگورین هنگی و هاتن دارزاندن نهاجی برز سلاحتین دمرتاش ده حبسه ده جبر و نه همو جواک جی و همو سیاست مدار جی به گمان نیزوک و پیواجوید بند که او پروسه براستی جی دوکی یا بری به تالوکه هره یان ده اشکره و صافی هره و یا هری مهم که ده قانونه که نو بی چیکرن که ین که وی پروسه بریوه دبن که وان بپاریزه هکه پروسه خرابه با که او جی نین دارزاندن که تشتکی خرابتر نچه با او وکی پروسه بری لینهی نهاد عقل همو یانده مخابن او هیا وکی مگوتی پروسه بری یا سال 2011 و حتی 15 براستی همو کس هنگی گلکان گوت اری او شر ایدی بداوی ببا او یک گهشت آسته که او ایدی به شر جار ایدی نه نه باکوری کردستانی مخابن تیک چو او او تیک چون جی ضرار ده همو سیاستا کردجی ضرار دا ترکیه بخواجی باش بن هشی همو کسی دا خراب چوینا خراب آوی پروسیا که بن هیا جبروی همو کس بگومان لیدنیره که ارسلا نها ترکیه بگشتی چوا بحسابی کنگره دکه میدیا چوا بحسابی کنگره دکه دنها دا کنها دسپیکه نها بالا چاپمنیا کردجی چاپمنیا ترکشی و هر وها بالا اقتدار ترکیه پارتیا رجب طایب اردوغان و هر وها پارتیا نزیکی اقتدار نزیکی اردوغان به مهپ نجات پرست یا ترکیه بالاوانجی و بالا جواکی جی همون سر به پروسسیه هم پروسیه که دبگه جا آسته که که عالیه اکونومیک و عالیه سیاست اجدر و هم کردستان باشور هم کردستان روژاوا که تاثیر یک چوا بکه جبر به بالا همو جواکی سر به پروسسیه ده چاپمنیا ترکیه دا هر روز هم ده تلویزیونا دا هم جی چاپمنیا نویسکی دا او تی آخفتن و او تی نویسین البته دوی خاله دا آخفتن و رامان ریادارین کرد این باشور گلکتین آخفتن که برز بافل طلبانی هبو بروجان هاتا آخفتن هر وها آخفتن برز بارزانی جی گلکتین آخفتن باشور ریادارین باشور این سیاست قدر پیو یعنی که لسر به پروسه چد بیجن کاپشتگیری ددن به پروسه یان نه براستی بالا همو کسی سرویه جبر کو او پروسه نه تنی باکوری کردستان و ترکیه علاقه دارد که او همو هریمی روجاوای کردستان و سوریه و هر وها باشوری کردستانی جی حتی بگیه ایرانی جی تکیل دارد که علاقه دارد که جبر بریجی سیاست اجدر و ترکیه لسر به پروسه یا کرد لسر چارسری پرسکری که کرد آخفتن هر وها وکی هن زانن اکونومیا ترکیه نه گلک خرابه چارسر بونا مثلا کرد لسر اکونومی جی و لسر سیاست جی تی آخفتن مرود کاره بیجا روژاوا ترکیه هر یکم نه اف پروسه بله دست خوش دقل ما دا بمینه كاكوزان السر أبي بروسي كو أبدا ما كبحجيت هاتكرن كو كونغرا بلدي بيتال دار خستن دي بياما عبد الله وجلان بخوجي دهاتبو كو بيوستا بككا أبي كي جيبك لي يا بيوست نبو
ئۆجەلان بخۆک و ڕێبەرێ ئەvê حەزبەیە یان سەرۆکاتیا ئەvê حەزبێ دکە di nava kongreyda bejdar be ew jî yan têda amade be بمەخابنیڤە ئەم دکارم بێژن لە وڵاتی ما نەها دەگشتی ڕۆژهڵاتە ناوین تشتێکی جێ خوا دروست و ڕاست نامەشی ناڕۆڵ گۆڕاستیە بەلێ دەبێ عەبدوڵڵا ئۆجەلان بە خۆ دەبێ کۆنگرێدا ئامادە بێ لێ لەگۆڕ یاسایە نێودەوڵەتی و یاسایەن ئەم بێژن دەوڵەتا تورکیەش بە دەوڵەتا تورکیە پەکەکە وەک ڕێخستنێکە تەرۆریست بناو دکە لێ بە ملیۆنان کورجی هەنەک و پشتاخۆ بە پەکەکێ بەگرێدا پشتگیریە دکەن ئەوە بابەتێکە سیاسی یاسەیەک و ئەم ناکە بناودا ئەتخوازم بەحساڤەیەکێ بکەم دێژین خان بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان 27 سباتێدا دەما پەیامی خوا یا فەسەخکردنا پەکەکەی ڕاگەهان بە ئەشکەرەی بەحساڤەیەکی کرد و پەکەکێ و بگشتی هەمی گروپên ئیدۆلۆژیک ئەنگۆ ئەم بێژن پارتیên divê serdemêda xwe berê de pirtûkên xwe da jî behsa vêkê dike derencama em bêjin qonaxa şerê sar bûne qonaxa şerê sar ku piştî em bêjin şerê cîhaniya duyem bi dawî dibe û dewletên sosyalîst û Sovyetê bi astê xwe herî bilind em bêjin di dinyaya da di rojhilatê navîn bi taybetî û li Ewropa li rojhilatê Ewropayê digêje û li hember vê jî cîhana sermayedarî em bêjin modernîteya kapitalizm li dijî vê yekê şer dike şerêke îdeolojîk û şerêke sîstematîk divê serdemêda dimeşe pekekê yek ji wan rêxistinayek ku em bêjin derencamê vê şerê sar e ku çêbûye pekekê sala 1978 ku we got kongre xwe yekemîn li dar dixe bêguman beryawî pêşekiyeke wan hebû ku grûpek komek bûn ku ji wara apocî digotin bêjin bajar û bajarokên Kurdistanê hemî geriyan û paşê tespîta vê yekê kirin êkem civîn ku Abdullah Öcalan têda axivî dibêje tespîta vê yekê dikin ku Kurdistan hatiye dagirkirin ya bûye mêtîngehekî ev divê serdemêda divê qonaxêda tespîtekî gelekî giring e ji ber ku dikarin tespîta vê yekê bikin ji ber ku li vê serdemêda Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi taybet dibin penca qirkirineke hûr û kur re derbas bûye û kes nikare behsa navê Kurd û Kurdistanê bike ciyawaz bûye niha di caran da bêguman yek ku em niha dibînin Kurd dikarin siyaset bikin hemî derencamê ev 45 sal xebat û têkoşîne tevê hemî rastî û şaştî xwe babetek dine lê divê serdemêda tespîta yekê dikin ku Kurdistan hatiye dagirkirin li dijî vê yekê divê em xebat bikin xebatê vê serdemê hemî kesên kadroyên destpêkê hên ku di pekekê de xebat dikin bêjin çîna xwandewanin kesên xwandewanin li kêleka wî karkeriyê dikin û li kêleka wî jî debara xwe ya aboriyê ji bo ku hewl bidin gaveke nû bavêjin çê dikin ev ji ber ku fikrê sosyalizm divê serdemêda gelekî li pêş bû ya bêjin ev tevgerên Marksîst Lenînîstî gelekî divê serdemêda li pêş bûn şiya ya jî karî gavên mezin bavêje pekekê kongre xwe li dar xist pişa darbê 12 îlûnê çêbû ku em pişatkarin zêdetir li ser vê yekê behs bikin lê xuyaya ev proseyeke nêvdewletî ye yanî ne tenê Tirkiye ev tiştê bi darê zorê hatiye kirin ne ku niha bi dilxwazê xwe dixwaze ev tiştê bike plan û proseyeke nêvdewletî li piştî başa min pirs kir ku boçî ew bejdar nebû چونکی بەحث جێ هاتە kirin eger kongre bê teldarxistin wê PKK helbet amaja xwe çendê bike daxwaz bike ku Abdullah Öcalan jî di nava kongreyê bejdar be bi boçûna te eger ew bejdar bibe di nava avî kongreyê kongre serketî nebûbû baştir bi rê ve neçû yan boçî bi bêdengî helbijart û daxwaz nekir ku Öcalan jî di nava kongreyê bejdar bîtin بله زانی دیجی خانها داخویانی پکیکی دا حیانا نگوتیه کو برز عبدالله اوجلان تبلی بویا آنگو تبلی نبویا داخویانی وان بجه لسر بانگا لسر پرسپکتیفن ریبری ما کنگره لدو جها لهرمین پاراستین مدیا کوم کر خویایا بس هناك عالی جی بحث دکن دبیجن بدنگ بجداری کنگره بویا بگم جاری زانیاری نیم بس هتا چقاس افیه کراستا پکیکی به اصرار وی که دگود و براستی جی اگر ام جالی ایدئولوژیک و جالی سیاسی و ام بنیرن بریانه ها بدمه کی مراد قلیلان در که گود از بخو کادروین دستپیک یا وی رخصنیم از نکارم بانگ که وسا جوان گریلام کم کنه هاجی
چپرین شر دا لگل ارتشا ترکیه دنوا شر دانه کو چکی خود دینه افکار تنه و تنه به عبدالله اوجلان ریبری پک که تیکرن خویایا اف کشمکش سیاسی هنیک تشتنه بلکی جرای گشتی را نگینن لیب اگر گلکی زیده یان بدنگ یان بدیمن تبلیبونه که یاجی پرسپکتیو یاجی دنگ یاجی داخواز یاجی نیرینن بلکی همیوان تشتاد بن یا برز عبدالله اوجلان جو کنگره چوبا او کنگره اندام کمیته ناوندی خو دلگین خو لسر وی یکی کوم کریه لی اگر تشتی که بالکش هم میزنه حیانها قرار و بریاری کی رانگاندیه پکی قرار و بریاری کی رانگاندیه جبرکو اوا جبو قناغین دیتره و جب دولت رابجه و هون مهکی دو مهند بیجن پکی دی خو فسخ کا پکی دی کنگره خو دار بخا و ما کنگره خو دار خس گاوین دیتر دی هونه بابجن يعني وق شوا بانغوازيا 27 الصبات دا برز عبد الله وجلان قبل باكي كي خو فسخ بالكايدي سردما ام بيجن افسردما كو شر صار باكي كي جي دروس بو افسردم درباس داوي هاتيه بداوي هاتيه و بيزتي بقناغي كنو هي باكي كي غاوي بشا دولت هنيك هفديتن تشيبون هنيكي اگر اگلكي زياده بلكي بديمن ياجي بدنك نوتين هفديتن درباسي قنديله ببن لەگەڵ ڕایدار و بەرپرسێن بلند یا پەکێکی هاتمن پارڤەکردن نەڕاستە خۆشبەر gelek tişt nezelalin em niha nikarin li ser bafin lê li ser waqe tiştê ku geyiştê encam ji ber ku eger hinek dewlet hinek gav navêtibe bêguman PKK jî xwe fesix nake ya jî kongreyeke bi vê giraniyê li dar naxe. Kekê Erselan em behs jê evî kongrey û pêvajoya aştiyê bikin. Aya ev kongre piştî ku hatiye lêdarxistin wê çi karîgerî li ser pêvajoya aştiyê bike li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di dahatî de nêrîna te li ser eveyekê wê çi bibe? Belê meseleya Kurd pirsgirêka Kurd bi rastî mirov nikare bi kûretî li ser biaxive û nêrînên xwe bêje ji ber ku gelek qanûn hene vê astayîn dikin. Ez tinê wisa bêjim tinê ku ên dewayên berê de ên dozên berê de em li ser dixebitin gelek li ser endamtiya PKK dewa hene bi hezaran. Propagandaya PKK dîsa ev jî dewayek diye ev jî qanûnekî diye. Her çi qas ne endamê PKK be jî propagandaya PKK yan jî alîkariya PKK ev jî qanûnek diye. Hevildana xirabkirina Republikê yani ya komarê li ser navê PKK ev jî qanûnek diye. Bi rastî bi dehan qanûn hene ku bi tenê li dijî pirsgirêka Kurd û dijî çareserkirina pirsgirêka Kurd hatine nivîsandin û niha jî bi hezaran insan ji ber van qanûn û yasayan niha digirtîgehan dene. Ji ber vê jî pirsgirêka Kurd niha bi heqê xwe nayê axiftin mirov nikare hemû kes bi guman yan jî divêt peyvên xwe gotinên xwe bi bijarte bikar bijêre û paşê bikarbîne. Ev mixabin asteng dike ku meseleya Kurd bê axiftin. Ji ber vê niha gelek çapemeniya Türk da kanalên ku nêzîkî iqtidarê vê meselê zêdetir diaxivin lê kanalên muxalif yan jî kanalên Kurd nikarin zêde li ser biaxivin ji ber ku tirsa wan an ji ya ji dozan heye. Baş e piştî li darxistina avî kongreyê tirsa wan ji çi heye? Ku nikarin bawayekî eşkere li ser baxibin. Tirsa wan ji çi heye? Belê. Piştî darxistina kongreyê û piştî fesihkirina PKK êdî ev qanûnên aniha min behsa wan kirin êdî li gorî wan mirov nikare êdî dozger nikarin li ser van dewayên nû hazir bikin û nikarin mirov ev qas mirovan bidarizînin. Nikarin ev qas siyasetmedaran bidarizînin û ev jî dê bibe sedem ku pirsgirêka Kurd zêdetir bê axiftin û çareserkirina wê jî wê bi hêsanî bibe bi vê rêyî. Ji ber ku xeleka ewilî de xala ewilî de axaftina vê meselê mirov nikare heker axaftin ser çênebe jî çareserkirina wê gelek zehmet dibe û çareserkirina wê jî hêj dûrtir dibe.
gelek tê axaftin ku ez vek hiqûqzan bêjim vê meselê ez bêjim ku ev dewayên ku li ser Kurdan li ser mixalifan û li ser dostên Kurdan hinek ên sosyalîst hene hinek mixalifên din hene alîkariya partiyên Kurdan dikin darizandina wan bi vê kongreyê û bi fesehkirina PKK êdî vê bisekine û axaftina pirsgirêka Kurd dê berbelavtir bibe ev jî vê çareserkirinê hinekî nêzîktir bike. باشە ئەوە تورکیا ئەوە حکوومەتە تورکیا ئەوە ئەردوغان دخواست نها هاتە ئەنجامدان و پەکەکێ کنگرە لە داخست نها ئەگەرم بەحژێ تورکیە بکەین گوماناوێ لەسەر چ تشتێکی هەیە نها گوماناوێ لەسەر چ تشتێکی پەکەکیان لەسەر چ تشتێکی ئەبێ کنگرەی هەیە و ژڤر و دیبدا پێویستە و ئەرکە لەسەر حکوومەتە تورکیا پێنگاوان پابێژە گوماناوێ لەسەر چ هەیە Pengavên ku vê bên avêtin hêj bi eşkere nehatine axaftin. Di qada hikûmetê de li ser van pengavan hêj tiştekî nû nehatiye gotin. Ka girtî vê bên berdan, ka li ser polîtîk û ekonomiyê ka tiştên nû dê pengavên nû dê bên avêtin ev hêj nehatiye axaftin. Civaka Tirkiyê niha li ser خلاصبونا دموکراسی آخوه و لسر زختین سر مخالفت آخوه جبر بیجی او مجار و پنگاوی نو تین پالوک کرن از وصا بیجم حکومت وصاد بیجه اری تشتک بیچه با لی ام نکارن به اشکره وان ناوروکام اشکره بکن جبر بی براستی هیچ نایزانی که پنگاوین چوا دی آوید بین آویدن تشتا تێ زاین ئەوە کو دەبێت هەنێک پێنگاو بین ئاوێتن و ئەو پێنگاوژی ئەشکەرەنە حکومات نابێژە نا ئەممان پێنگاوان ناوێژن لێ بەحسا پێنگاوێن ئەشکەرێژی ناکە باشە دەست خۆش کاکۆزان ئەم بەحەژێ سیاسەتە داهاتیە پەکێکێ بکەین di dahatîda piştî ku ev kongre hatel darxistin çi gorankarî di siyaseta PKK da de ro bide dê bête dîtin nêrin eger em dîroka PKK berçavara derbas bikin ev ne carayekê ye ku kongreyeke ji bo bêjin fesexkirin ya jî hilweşandin ya jî derbazkirina qonaqeke bi partî bûyîn ya PKK ye di dehê em bêjin nîsana sala 2001 2 sal piştî bêjin dest bi serkirin komploya nêvdewletiya li dijî Birêz Ebdullah Öcalan PKK carek din hewilda ku xwe biguhere gelek delege kom kirin em bêjin sîstema navxweyiya partiyê hinek guhartin têda kir û bû kongreya Azadî û Demokratîka Kurdistanê kadek jê çêbû ev تقریبا شغل سالێک 2 سال مەشیە پاشێش 2004 و پێنجشون دا جارێک دن کۆمیتەیە ئاواکردنا پەکێکێ چێبوو جارێک دن ناوێخۆ و ئەم بێژن سیستەمێن نافخۆیە پەکێکی جارێک دن ئاواکردن لەسەر ئەساسی پرسپێکتیفێن نوێن و دیسان وێ چاغێ ژی ئیمرالی ێژوان ڕاهات یعنی ئەم خازم بێژن ئەvە نە قۆناغێکە ینی نویە بەلکی زێدە کەڤن نەبێت لێ قۆناغێکە زێدە نوژی نینەش بۆ پەکێکی تەنێ چا هاتیە گوهارتن سەردەمێن ساڵین 2000 divê serdemê da hinekî cudan e ji ber ku em niha guhartinên roşhilatan navîn û dinyayê dema ber çavara digirin em zêdetir dibînin ku niha bi rastî pêdiviya bêjin PKK wek Ebdullah Öcalan jî bi xwetînê ser ziman divê serdemê da zêdetir bi guhartin û veguhartinekê ku ev bi rastî jî wêrekiyeke pir zêde dixwaze ji alî hezbî ve bi wêrekiyek dixwaze ji ber ku metirsiya vê yekê heye ku her kêlî PKK ji hev belav bê hinek jî tevlê vê biryarê nebin hinek li çiya bimînin hinek dakevin ya dewlet şerê taybet li cî vê yekê bimeşînê ango ev pêvajo baş bimeşê lê hinek dewletên pişt perdê pirsgirêk bixin nav vê Cuda ji babetê pêvajoya aştiye cuda ji peyama Abdullah Öcalan PKK dixwaze çi gorankariyê drûz bike piştî vî kongreyê
يعني پر بزمانك سادام بيجن باكيت بيجم تخوازن سياستك الديمقراطيك بكن تركيا كي يا كردان بي يا تركان بي يا لاز بي يا تشركز بي همي نتوين كل ورجيان بكن ما في واني دستوري هبه وبسياستك الديمقراطيك بكاربن جيان بكن يعني دي كرد بكاربه د برلمان ودا چارەنویسی خۆ دیار بکە لە تورکیەدا بکاربێ ئەم بێژن مافی خۆی ڕەوا هەبێ مافی پەروەردەهی و زمان بگرە حیا مافی سیاسەتا دموکراتیک vê yekê ji bo Kurdan jî ji bo wek netewên dîtir ji bo Kurdan jî hebe bes bêguman ev demekî zêde dixwaze niha 100 sala komara Tirkiye li ser esasa tinebûn û nebûna Kurdan siyaset heta niha jî xelek têtegirtin li ser straneka Kurdî li ser straneka li ser gotina straneka Kurdî beriya çend rojan jî ev halete hebûye bêguman yanî ev pirsgirêk di navxweya civaka Tirkiye'de jî em hinek daxuyanî dibînin ji ber pirsên AKP yan jî em bêjin ji hikûmetê ji dewletê hinek daxuyaniya dibînin bi tirs nêzik dibin ji ber ku di nav hinek netewperestê wan di nav gelek xelkê yê ku bi rastî be milîtarîzm û bi netewperestiyê hatine hûnandin û bi kîn û nefret mezin bûne ev proseyê qebûl nakin di gelek em bêjin rapirsiya ku kirin di gelek rapirsiya da proseya çareserî û çareserkirina pirsa Kurd di pirsgirêkên êkê û dûdûya nebû yanî pirsgirêka aborî ji her tiştî ji bo wan ji bo xelek girîngtir bû bêguman pişa behsa siyaseta dewleta bikim ji bo ku bixwazibin çawa siyaseta PKK ya jî ev giranbûna PKK ya ku di nav civakê de hewl bidin vê yekê sivek bikin niha mesela prosa aştî dê jîn xan pêdivî bi zimanekî pir sadê em bêjin bi dara zorê hinek guhartin li rojhilata navîn tên kirin ji bo ku enerjiya rojhilata navîn carek dî ji bo hinek berjewendiyên sîstema sermayedarî derbasî qonaqekî berekî dinya cîhanê bibe ji ber ku em jêderên maddeyê xamin ji bo wan welatan û divê serdemê ku niha hişê çêkirî û jîrî destkir jî gelek pêşketiye zêdetir pêdiviyê wan bi kanza û medenê me heye ev prosa xuyaya bi em bêjin zilhêzên nêvdewletî bi taybetî bi Amerîka û bi Fransa û bi İngilîz darê zorê hatiye kirin û Tirkiye jî pir zêde hez ji vê yekê nake xuyaya AKP dixwaze em bêjin Erdogan dixwaze ev bo xwe wek destkefteke siyasî jî niha jî dixwaze bo xwe wek destkefteke siyasî bikarbîne bêje ji bo ku dîsan middeya xwe ya serokkomariyê dirêj bike ev aliyekî wî heye hekina belê di daxuyanî û di ragahandina de dibêjin em dixwazin pirsgirêka Kurd çareser bikin em birane yanî gotineke Erdogan heye ji sirrî Sûreya dibêje dibêje ya hûn çi dixwazin me hêşt ku hûn bibin serokkomar hûn bibin wezîr hûn bêne parlamento hûn partiyê çêkin sirrî Sûreya under jî dibêje we her mafî da me lê we dawan lê we tenê mafê Kurdbûnê neda Kurdan ev yeke têrê dike ku evan postan dide wan ev yeke têra Kurdbûnê dike Tirkiye ku tişta rû bide yani Kurdbûn pênaseyeke ku divê her kes xwe şêwazeke jiyanê li gor nêrîna min yani ji ber ku di gelek wezîrên hikûmeta Tirkiye niha da jî kes hene ku wek netew Kurdin lê gelo ew xwe çiqas bes belkî ha newêrin êk peyf yan êk wişa belê bi Kurdî jî baxibin belê yani ev encama ev siyaseta 100 saliya înkar û îmhayê ye ji bo ku ev siyaset ji holê rabê xebateke zêde dixwaze xebatê aştî xebateke bi rastî xebatê herî zehmet e divê nifşê nû werin cîlê nû were belê gelek welatî gel xelek Kurd geleke aştî xwaz e ne weke Tirkiye eger em dîrokê jî meyzînin bi rastî ji serdema tûraniyan dema hatina ser erda Mezopotamiya ve babeteke dîrokiye ji bo bihûsta vê erdnîgariyê ji bo Mezopotamiye ku jî re dibêjin Anatoliye şer kirine yani bi şer hatine wan erdamane em nakevin behsa meseleyê dîrokî lê ev girîng e ku eceba ya jî gelo Kurd çiqas dikare mafê xwe parastinê bi dest bîne xuyaya heya niha PKK di vê kongrê de behsa çekdanînê nekiriye başa bi zexta wan welatên zilhêz neba hikûmeta Tirkiye ev pêngave tavêşt yan ne tu qenaetê min bixwazî bi nêrîna min ne yani
يعني عقل دولتش بركو نتو پرستی فاشیست براستی قالبێک کە ئەو قاس حشکە کووت و نکاری ژێ دەرکەوی ینی مرۆڤ کۆردێکە بەلکی هەنێک ڕاددارێن دەوڵەتێ مەترسیا وەیەکێژی زانە بن بەلێ کورد بە ساڵایە تێکۆشین دکەن جێک و نتکاری بوون بە کوردی باخەبن نەها کورسێوانێ پەروەردە هەیە سیاست کارم بکەن پارتیوان هەیە هەرچقاس و هەمی گرتیگەیەژی پڕ تژی ببن ژە گرتیان کورد لێ دیساژی سیاست دکە لێ تشتا کو تێدیتن ئەف تشت بدارا زۆرێ هاتیەکردن و تشتێکی و بدارا زۆرێ بتە بێکردن تو دخوازی بە ئاستا هەری خراپ بێت شتێ بکی دەماکو تا دخوازی ینی نها تشتێک و ژە دەوڵەتێ تێ خویان پرۆسەیە دەچێ پێشوە بەلێ لێگەلێک تش بە شارتینە گوتن و پراتیک لە یەک نایەن دەوڵەت گاوێن شێنبەر ناوێژێ ڕەوشە مافێ هێویە نەکەتیە دەورێ هینا ئێریشێن لەسەر باشووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستانی بەردەوام دکە لێ لە کێلە کاوێژی بێژن ئەم تورکیەکە بیت بێ تیرۆر دخوازن بێگومانەوە بابەتێکە سیاسیە ینی هەردوو ئالیژی دکارن لەسەر vەیەکێ سیاست مەشین لێ بابەتی هەری گرنگجی ئەبەک و کورد divê navberêda bikaribin mafê xwe ya bêjin sereke hemî misoger bikin û heyat ciyek û belkî texmîna me jî bê û her kes jî bêje belkî gelek kes pê dêşin bi vê kongreyê lê em dikarin bêjin tecrübeyek û azmûna pêncî salê PKKê dikarê heya astêkî heke bêguman eger bikarbê xwe li gor vê rewşê amade bike û siyaseta ئەم بێژن گوهارتن دە دەوڵەتێدا چێ بکە ئەو لە گۆر vêna گوهارتن بە گوهارتن دەخۆدا چێ بکە دکارێ ji بێ پێواژێ ڕات بێ بەرسی ji ber دەک و دۆڵابێن دەوڵەتێ دە هەمی قۆناغاندا ji ber دەوڵەتا ترکیە سیستەمێکە مەزن یا سەرمایه‌داریژی لە پشت vêyekê ئەگەر tu nikaribî ji vêyekê را bibî bersî bêguman têjî bibî qurbanî Kekê Ersalan piştî nemana serî Sûreya Onder piştî eldarxistina evî kongrey پێویستە حکوومەتا تورکیا ji vir û dîvda çûpên gavan pavêje û di nihada piştî bi taybet nemana serî Sûreya Onder çi gûrankarî hatiye Rojavê? Belê Kak Ersalan eger dengê min bi başî bigehte te dengê me tê nizan belê kêşenîne keremke pêngavên ku divên bên avêtin ev eşkere ne divê astengên li ser ezmanê Kurdî êdî rabin divê astengên li ser siyaseta Kurd jî êdî rabin ji ber ku hêjî qeyyûm li gelek bajarên Kurdan de hene û şaredariyên gelek bajarên Kurdan ne he bi rêya qeyyûman birêve dibin helbek hinê ne mafê axaftinê mafê reî avêtinê jî mafê hilbijartinê jî niha hatiye astenkirin baş e bibûre ez bêrê pirsekê bikem Kek Ersalan te behsa qeyyûmê kir li hinan cihan ku bi taybet cihên Kurdan e hêşta qeyyûm heye em bêjîn fursetek maye yan jî bi hîviyek hewe heye piştî eldarxistina vî kongrey گۆڕانکاری بێنە ئەلدارخستن bi taybet ew cihên Kurdan û Bakurê Kurdistanê siyaseta qeyyûman jî tiştekî nû nîne piştî proseya ewilî ya 2011 heta 15 xilas bûy têk çûy hingê jî gelek qeyyûm hatine avêtin ev biryarên van qeyyûman wisa hatibî nivîsin şaredarî dihatin betalkirin û qeyyûman dest bi kar dikir lê qeyyûmên piştî hilbijartina dawî ev bi qirarên nû hatine sazkirin vê van qirarin de tiştekî wisa hatibî nivîsîn heta ku darizandina şaredarê xilas dibe qeyyûm wê li ser vî karî bibe ji ber vê jî erê hêviyek heye ku dîsa şaredar bên ser karên xwe û qeyyûm bên betal kirin xwe piştî fesehkirina piştî vê kongreya PKK jî û piştî proseya aşîtî ew qas hat axaftin jî heke hêjî
هەمان تشتی هێژی برەیە قەیومان هێژی ئاستەنکردنا زمانی کوردی و مافین کوردیان یین دیتر هێژی بێن بم پێیکردن هەلبەت پرۆسێژی ئەو قاز درێژ نامەشە و ناگەهژە ئارمانجەخوا لێ هێوی لەسەر وێنە وەکی دەمادیژی من گوتی ئەرێ ئالیێ ئاکەپێدا تشتێکی وسا هێژ نهاتیە گوتن ئەرێ بلا پێکێکە کۆنگرافا خلاص کۆم بکە و خوا فەسەح بکە پشتی وێ ئەم ژیوێ قەویمان پێش تشتێک وسا نهاتیە گوتن یانجی لەسەر زەختێن لەسەر ئاستانکردنێن لەسەر زمانی کوردی وێ خلاص ببن تشتێک وسەژی نهاتیە گوتن باش و مرۆڤ ئەشکەرە و ڕەحەتی هێوی ژێ بکە نهاتیە گوتن لێ هێویە جوواکێکی گەلێکی مەزن ئەوەکو ئەو هەموو ئاستەنگ بێن ڕاکردن دەمەخۆ کۆ تورکیە دەخواست کنگرە یان ژی پەکەکە کنگرێ خۆ لەدار بێخەوە چەکێ خۆژی داینە نەها کنگرە هاتە ئەلدارخستن بێ بووچوون هاتە وەکو چاودێرێکی سیاسی پەکەکە ڕازی دەبە پشتی ئەوی کنگرەی چەکێ خۆژی دانە یانە چونکە بەریانەهاژی پەکەکێ ئاگربەس لەدارخست لێ هیناژی شەڕ و پەفچۆن گەلواندا یان ئێرشکردنا سەر پەکەکێ هیناژی هەر هەبوو ببووچوون هاتە پشتی ئەوی کنگرەی وێ پەکەکە چەک دانیتن یانە li gorî nêrîna min erê vêdanê ji ber ku ev tiştekî tenê bi rêka PKK tenê li ser nêrîna li ser rewşa PKK nemaye niha siyaseta Kurdan li Tirkiyeyê jî li derve jî bi rastî çi tê gotin li ser pirsgirêka Kurd tê û çepera navê PKK digire û paş de diçe qesta min ev e niha dema mirov ser muxalefetê tiştekî dibêje heke tu Kurd bî tu vê Kurdbûna xwe te nêzîkî PKK dikin te nêzîkî rêxistinê dikin û wisa tu tê darizandin gelek muwekkilên me hene niha ji derve ne ji derve li ser Kurdistanê hinek dokümenteran çê dikin hinek maqaleyan nivîsin akademisyen nav de hene vênesaz nav de hene û her wiha pirtûkan dinivîsin her wekî min gotu xebatên صنعتی تین کردن ناو وانجی و خبات وانجی تین ناو PKK digirin û paş te diçin ev jî bi darizandinê rûbirû dimînin û mixabin ev xebatê wan jî wenda dibin her wiha partiya niha herî nêzîkî Kurdan Dem Partî ev jî HDP wekî tê bîreva sedan 13 reîstan dibûn ji ber ku hingî pêvajoyek dû hebû û ew qas PKK nehatibû pêşçavê hemû kesî nehatibû reşkirin lê niha em êdî pêvajoyek dî de ne Tirkiye jî û Kurdistan jî pêvajoyek dî de ye dema navê Dem Partiyê dihat gotin evê hinekan jî navê Dem Partiyê bi PKK re telafûz dikir û her wiha navê Dem Partiyê jî wisa reş dikir dûr dikir hilbijartina dawî de jî Dem Partiyê bi rastî li gorî HDP reyek gelek kêmstan باشە چت کەبیتە سەرملێ حکوومەتا تورکیا دنەهادا پشتی دارخستنا کنگرێ پەکەکێ بۆ نمونە ئەو کەسن و بێژین بژمارە کەسێن زۆر گرتینە زیندانی هاتنە زیندانیکردن یەک جوان دەمێرتاشە یەک جوان ڕێبەرێ پەکەکێ بخۆیە چت کەبیتە سەرملێ حکوومەتا تورکیا ji vir û dîvda pêngavan pavêje hem ji bo wêyekê ku بەحث kirin yan daxwast kir PKK vêyekê bike belê PKK agir bes ragihand belê PKK kongre li darxist pêwîst e li ser hikûmeta Tirkiya pêngavekê ji wir û dîv da pavêje nêrîna te ser vêyekê belê niha AKP heta niha ev pirsyarên ku wekî pirsyara te ya rast û pirsyara safî gelek bi rêyadarên AKP dihat pirsîn hemû carê yek bersivek wan hebû gotin ka bihêlin bila PKK çekên xwe dayne û paşê em lê binêrin ji ber ku baweriya me gelek bi wan nemaye baweriya me rêxistinê nemaye pirsyara Demirtaşî pirsyara li çerçeweya pirsgirêka Kurd de gelek pirsyar rêyadarên AKP jî hatin kirin ew pirsyar hemû hatin talûq kirin bi hinceta ku kanê vê PKK xwe feseh ke vê çekan berde yan ne vê ca niha ew pêvajoy xilas
اری داخویانیا کو پگکی و شان دیده هیچ نه هاتیه گوتن کو چک هاتی داناین و هر وها پگکی هاتیه فسح کردن به اشارتن هری مزن هاتنه دایی جبر بیچه ایدی لگوری من و لگوری جواکی جی وکی دمادی جی گوت هیوی گلک مزن هیا کو همو ایدی پروبلمین در دور پرسکریکا کرد ایدی بین چاره سر کردن لگوری وان هیویان ایدی از باورم هنجتا AKP هنجتا حکومت نمایا اویجی مجبور بمینه پینگاوان پاویجه بله دست خوش کاک ارسلان دست خوش کاک هوزان من پر جوی که رازوی پرسیش تجربه کم پککا جبر و دیو داوی چک خوداینیت رازی دبه پشتی بڕێ بە چووناوی کنگرەی بنێرینا من پەکەکەیش بۆ ئازادیە بڕێز عەبدوڵڵا جەلان ڕازی دەبێژ بۆ هەر پێنگاوێکی بابژە نەها گاوێ خۆ هەنێکی دپیڤە و داوێژە و دخوازە ڕایە گشتیژی بجاربینێ یاژی بەرتەکان بجاربینێ ئەف کۆنگرا ئیرۆ ڕاگاندنا کۆنگرێژ بە چەند ڕۆژبەرێک کۆنگراتیەکردن دوو جیهان دوو جیهێن جودا هاتنەکردن و لە هەرێمێن پاراستنی مەدیا بوونە لەگۆر زانیاریان هەنێک جوانژی لە سنوورێن سلێمانی هاتنەکردن و ڕادەگەینە بۆچی بە دوو جهن جودا هاتیە ئەنجامدان بێگوماش بە ڕەوش ینی ئەم دکارن ڕەوشە ئەولەهی ئەمناهیە ئەم بکارن پێناسە بکەن بەر ئانینە ئەو قاس هەژمار لەگەل هەبدوو دەبێ ڕەوشات تێکنۆلۆژیا کونا تمی باڵەفڕین کەش لە سەروانانێکی بەلکی نەگونجاو بێت لێ بقناعتي من جبركو أبا زي تري يعني بيجن 25 سال كو برز عبدالله وجلان ل إمرالي قاتية قرتن وشخو بككي وك برز عبدالله وجلان وك ريبري خوا بيناستك وهمي قابين خوا جيجبو آزادية ريبرتيا خوا دافيجا قناعتي من رازي دبي بله جبو آزادية ريبري خوا رازي دبي د قناغين ديتر بيغمان باشا د قناغا دهاتي دا كو تركيا دا خاص كر پککه اویکی بکه باشه افیکه کر پککه داخاز که مافیه بیج بو اوجلان بیت پیدا کرن بیت بجی کرن جبرو دیگ داخاز اویکی دکه و داخازان چند دیده بکه چونکی ابا بیجین پنگا و دو پنگا پککه هابتن یا ما جبو ترکیه چت خوازه ده 27 صباتی ده از وگرم میده 27 شباتی ده دم ابرز عبدالله جلان پیامی خو راگهاند لگور زانیاریین کو کت نبردستی ما یعنی بریار وصابو کو دهم دری ده روزان ده مثلا ما فيه ویب که وی روزه ویده و دهم دری کمتری جسه مهنده مثلا زندانی سیاسی و تایبتی مثلا یاسایی و دستوری که وی دوره ده جبو کو ایدی گاوین شنبرج بو آزادیا عبدالله جلان بیت آوتن اگر وسانه بدی بلکه عبدالله جلان گاف پاش باوجی و پککیجی دی آکد بس ران نگینه یعنی اب قناغ وصابو لی اب کش مکش هاتن حیا روجا ایرو پککیجی جالکی و دزانی کو پیدوی اوی هیا کو بکاربی ل ترکیه پیش روجا دا سیاست بکه ام راست بیجین دوی سردمه هذا تکنولوژی دا استا خو هری پیشکتی ده ادی بلکی اف شوازن شر د پیشروج دا نبن برسید بلکی اف شواز سیاست د پیشروج دا نبن برسید هر او جوری کو برز عبدالله جلان بخو آماده باش امت کارین بیجین اف پینگاوین پککی هابتنا پینگاوین باشو ارینی بون انجام وی دیار دکن لی براستی ویرکی که مازنکو ریخستنی که 45 ساله هول بدا خو فسخ بکه فسخ کردن نبکو نه چک دانین و هر کس چو مال خو خلاص گاف بگاف دین آویتن بچکی خو بدنگ کنه د قناغه کی جبوی ما فيه هیوی که دوره اگر بلکی برز عبدالله جلان د گرتیگاه مال دا بیلن کس بچه گلوی هنک دنگویش جرای گشتی دنیا را درکه پکه گاوک دنمی باوجه یعنی بلکی گروپی کی و گروپ آشتین سال 2013 بشینه باکوری کردستان دولت هول بدال پارلمان توی بریار و یاسای نو در بکش بوی کو او کسین کل پکی که بون خوازن وگرن ولاد خلکی باکوری کردستان نه یاسای عفو یا جی یاسای بوان در که هدی اف پنگاف دی آویتن دناف برا هب ایک جوان جی مترسیا خراکنا پروسا و پروژه هیا کو خراب بیانی اف یک جی محتملا لبر چاوبه تگرتن یعنی مثلا آشتی دو جم سری خوه یا براستی بر به آشتی و چی و توتکاری بچی یا جی
ام بيجن بر بالشركي مازن بدشي اگر د نافبر دا بمینه گوتنه کې د دفشیر ما بلکې مسله دفشیر ما بونی جیب مینه کو سیاست دولت ترکیه تا است کی وی کی جه اگر هم بنیرن د هندري اب مهدا او قاز بوردمان میدیای هبو گوتن وا پکه کنگره خول درخص پکه کنگره خول درخص ایرو بکال سليماني بکاوی ورن هولری جمیل بایک به استانبول یه وصابه یعنی بردوام دولت خوازی وی کی بکش بوی کو ایدی رايا قشتيجي جبيك عاجز ببن بيجن ايدي شد بلا ببي يعني او ناخذن بينغافان او ناخذن بينغافا باويجن ايدي بلا اكس اك الي ببي ودفي بيدنجي وقربالغي داجي يعني تركيا بمرم افي شاندتك هر قاوكي كو هر دولتك دافيجي بمرم وجات دولتات تركيا دبيت دولتين باشا بقشتي چون كدمي من كيم مايا بقشتي بشتي الدار خصنا ابي كونغري بشتي چند ساعتين بيتيان صبي راغاندنكا بككي بيتا بلاف كرن هالبات لسرابي كونغري ام بحجي بروسا اشتي بكين لي بكورتي كرما خورا برسبان بدي چو گوران كاري دي دهاتي دا جبروسا اشتي وا چ پينغابين باشترين اريني بتايبت جبو كردن تركيا بيتهابيتا نتنج بو كردن تركي جبو كردن هر پارچه جي هر چهار پارچه بس ينو يوي داري زيادتر كاريگري جبوان هي جبر هند من پرسا خوب به آوايك جبو كردن تركيا تكاري مثلا ام بيجن دوار سياسي دا كرد بكاربه خو زيادتر بيناسب كد دستوري دا جه بگره زمان كردي به زمان كفرمي بيت ناسين كردجي وق نتبه كي د تركيا دا دي هر کس کو خلق تركيا ترگنينه تتكاري شن ناسنامه تهبه لتندري تركيا دا تتكاري خلق تركيا جوي ده همان دمدا نتبه كرد به پیشکتنین پروسین سیاسی ابن کو کرد بکار به دوار آبوری دا د بلدیان دا د شهرداریان دا د مجلس خوجیین باجرو نافچو پارزگاهان دا زیادتر خوسری کی بدز بینه د مسئله چاندیه دا د مسئله آزادی راگاندن و چاپمنی دا همی اف بابتین گرینگن کو کرد بکار بینه یا جد مسئله وکرنا اکادمی و دبستان و زانینگه و زانکویان دا کرد زیادتر رولا خوب ببینی و بکار بخوا لویه که دا پیناسب سپاس بۆ هۆزان بابان بەرپرسێ دیسکا کرمانجی هەروەسا ئەرسەلان ئاکتان